Karidinali Robert Francis Prevost n'inzarwa eya America kandi ogu akazarwa aha 2014 eby'okwezi kwa mwenda omwaka ogwa 1955 omuri Chicago omwihanga eri America. Omwaka ogwa 1977 atyo akataha omuri St. Augustine kandi ogu nagamba kwa yakozireyo obwire buringwa. Aha 2009 by'okwezi kwa munana 1991 ogu akahayo ebiragano bye kandi niko kutandika kukora emirimo y'edini. Ogu akashomera hari Catholic Theological Union ya Chicago niko kutunga diploma omu mashomo aga theology. Aha myaka 2007 akasindikwa okuza omuri Roma okubasa kushoma kanoniro kandi ogu nagamba kwa yashomere atine kuteganisibwa kona ahari St. Thomas Aquinas University. Ogu nagamba kuba yatungire obudikoni aha 2019 eby'okwezi kwa mukaga omwaka ogwa 1982. Ogu akagaruka yija yatunga ekitinisa ekindi omwaka ogwa 1984 nabwanyuma niko koherezebwa kukora omu mwanya ogwa Peiru ahi yakozire okuruga omu mwaka ogwa 1985 na 1996. Ogu omwaka ogwa 1997 akatunga ekitinisa ekya doctorate. Ogu nagambwa kuba yaizire nakora ebintu bitari bimwe na bimwe aho yizire nakuzibwa okuruga mu idara atyo akaza omurindi. Karidinali Robert Francis Prevost wa America Elizoba yarangirirwa nka papa owa 2007 kandi ogu yarangirirwa bari kumushohoza aha balcon ya St. Peter's Basilica ng'omwebembezi ow'abakristo omwinsi yona abari kurenga omuri biliyoni 1 na miliyoni 400. Izina eriyatorana okubasa kukozesa ni Pope Leo ow'14. Prevost emyaka 69 naruga omuri Chicago omwihanga eri America. Bakaridinali batwara ebiro bibiri okubasa kutorana papa omusya bari kugendera ahabwire nko bakozise obatorana omugenzi Papa Francis ahamwe na Benedict ow'16.